जोजोलपा नेपा च्यानलिया हरेक वाले न्यायगु थुगु वाले ज्याजोस लसुकु सदुजी सुलिन्द्र साक्य दक्षिण नेपा थौया हाइलाइट्स थी खदुथ्याका प्रतिनिधि सभा मुज्या कोचाल सरिता गिरी दर्ता याकादिको प्रस्ताव अस्वीकृत संसदीय दलले मुज्या प्याहाझाल सांसद गिरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता जुगु संविधान हो नियम अख जुगु उपनेता नेमवाङ्गे धापु नेपाल सरकार लकडाउन छसुकल सर्वोच्च अदालत विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय व आन्तरिक राजस्व निवेदन सांसदले निको खुसिन पीसीआर परीक्षण लकडाउन इले बोज्या क्वा वैपिन्त जेले कुनिगु सोनिगलिसे पिने जिल्ला सरकार विरुद्ध बोज्या थौकले जुयाचोङ बोजाइत संवेदनशील जुइता सीसीएमसी या नेपा इजरायल कोरोना योजना निसोन ओमनय चोङ्गो नेपाली दूतावास हो धेबा नेपाल मिलित छोया हैगु विप्लव नेतृत्व या छम नेता येले जोन अमेरिका हाकन कोरोना लोगित अपोया अस्पताल व खाता मगामचा न्यूजील्यान्ड प्रधानमन्त्री या चोछा बहगुज्या श्रीलङ्का संसदीय निर्वाचन तारिख लिछात नेपाल कासामितना आपल पुलिस या जाखे दुथ्या नाजाम कासामी या त पेनाल्टी मिस अथोया बुखे दुसे प्रतिनिधि सभाया मुज्या शनिबार ता इन्हेना थिथि खदुथाना कोचाला शनिबार न्यागु मुज्या नुगु नक्सा कखना तगु संविधान संशोधन विधेयक पारित जोगदो सरकार नेपाल धथेया भूभाग कथया नक्सा निशान छापे क घात संविधान निकोगु संशोधन विधेयक 2077 न हगदो थौ मुज्यास थिथि सांसदको आपल गेसुलाको विचास संविधान संशोधन विधेयक जुगु खसा हाक्न निको खुसिया संविधान संशोधन विधेयक 2077 न पारित जुगु ख उकथ नक्सा निशान छापे क घाइरु जुगुदो सरकार वंगु जेष्ठ 7 गते नेपाल नुगु राजनीतिक नक्सा पितहगु ख गुकी लिम्पिया धुरा कालापानी हो लिपुलेक लाग क घना तगुदो ज्येष्ठ 27 गते संविधान संशोधन विधेयकीय सैद्धान्तिक सहल जोगु ख संविधान संशोधन प्रतिनिधि सभा सांसदतेस दफावार सहल या त सहल लिपा विधेयक निर्णयार्थन नेबल संविधान संशोधन 21 विचार जो लागदो उकि सर्वसम्मति सक्ता ख पारित जुया थौया सभा कोचाको ख समाजवादी पार्टी सांसद सरिता गिरी नुगु नक्साइत नेपाल निशान छापे क घात हयादिगु संविधान संशोधन विधेयकीय दर्ता याकादिगु संशोधन अस्वीकृत जोगदो सभामुख अग्नि सापकोटा प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम 112 ख व ग स ब कया संशोधन अस्वीकृत जोगु मुज्या नेथना बियादिगु ख गिरी नेपाल नुगु नक्साइत निशान छापे क घागु प्रस्ताव संशोधन दर्ता याकुसे स्रोत व प्रमाण सीमोदगु नथसे वयादिगु ख वेकल तयादिगु संशोधन प्रस्ताव आ प्रतिनिधि सभा छुन कथय मतदान जुइमखो गिरिया प्रस्ताव टेबल मोजिगु जुबले आ तपेंके संविधान संशोधन विधेयक पक्ष व विपक्ष मतदान जुइ सैद्धान्तिक रूपे स्वीकृत जुबले विधेयक सर्वसम्मति पारित जुगु ख आ सभामुख विधेयक पारित याना दित कोचना त नेव्यादी बोले गिरी पक्ष व विपक्ष छुकी मत बियादी व धासा स्वे ल्यहेदनी थोयान समाजवाद पार्टिया सांसद गिरी पार्टिया हुइप नाला मकाको छुमा बियादीको ख बाबुराम भट्टराई व उपेन्द्र यादव नेतृत्व दुगु समाजवादी पार्टी नुगु नक्साइत नेपाल निशान छापे क घागु संविधान संशोधनीय पक्ष मतबिद सांसद हुइप बिगु ख तर गिरी हुइप दैगु पति लाचितया मदिगु राजपाय छम सांसद नेथनाना बिगु ख गिरियात समाजवादी पार्टी हाक्न हुइप नाला मदेल धासा मा कथ कारबाही यागु ख्याचौ तकन बिगु ख गिरी पार्टी निर्देशनीय खे बिचायना कोजिगु नेथसे संसदीय दलीय मुज्या प्या झ्यादेगु ख थयदथुई नेकपा संसदीय दलीय उपनेता सुभाष नेमवाङ संविधान संशोधन विधेयक खारेज याय लागि संसदीय दर्ता जुगु संशोधन प्रस्ताव संविधान हो संसद नियमावली अख जुगु धयादिगु ख जनता समाजवादी पार्टी सांसद गिरी नुगु नक्साइत नेपाल निशान छापे क घात सरकार हगु विधेयक संशोधन दर्ता याकादिगु ख संशोधन लितकात गिरियाता समाजवादी पार्टी उजन बिगु ख नेकपा संसदीय दलीय उपनेता नेमवाङ प्रतिनिधि सभा नियमावलीन विधेयक निहित सिद्धान्त अख संशोधन जुइमजुगु धयात अगुलिन थुकी अर्थ मदैगु धयादिल
प्रतिनिधि सभा नियमावली या नियम 112 संशोधन सम्बन्धी शर्ते उपनियम 1 या खण्ड ख स विधेयक के निहित सिद्धान्त अख जुई मजुगु व्यवस्था दुसा न्य स सभापाखे नेवा स्वीकृत सिद्धान्त व कोचनाय अख जुई मजुगु प्रावधान दु सरकार लकडाउन छासुकेको कोचना वंगु बिहिबाकाल मन्त्री परिषद मुज्या कोचना पितबिउसे सरकारी प्रवक्ता युवराज खतिवडा न्यायगु सेवाई खे नेथना बियादिगु ख सरकार निजी सवारी जोलत जोर बिजोर प्रणाली लागू याना चाहेको जुगुदु तर शैक्षिक संस्था त थथे चाली मखुनी अथे उज दुगु बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय लिसे आन्तरिक वेके जाजुई कोजना तगु बाहेकिया मेमीको सिमानाका वे वने जा बन्द थथे सकता कथाय सेमिनार गोष्ठी तालिमो सभान या मजुनी सकता कथाय बोजा मुनेजा वो सम्मेलन या मजु थोझोले सकिपा छे चिडियाखाना पार्टी भएवा मोमो दैगु चुन कथाय ज्या मयाता सरकारिया विशेष इनाब्दु लकडाउन चागु सुइनु तक कर धलाव कर पुलित ज्याछिंकी धासे सर्वोच्च अदालत बिउगु उजाय खारेज या त फसे अर्थ मन्त्रालय हो आन्तरिक राजस्व कार्यालय निवेदन बिउगुदु महान्यायाधिवक्ता प्रवक्ता कथा उजाहे कानुनी रूपे दोनाचुंगु हो कोभिड संकटे राजस्व कायतन मदेगु उजान अर्थव्यवस्था त मुखुकु लिच लागु धासे भ्याकेट दर्तायागु कोचना ख वंगु बुधबार सर्वोच्च अदालत लकडाउन चागु सुइनु तक कर व कर या धल बिहेगु व्यवस्था या मागु धयातिसे अर्थ मन्त्रालय व सशस्त्र विभाग त उजाउ बिउगु ख थोयान हेव सरकार ज्येष्ठ 25 गते तक कर पुलेत धागु ख पेखेर या विरोध लिपा उगु इ चिकुकुदु भारत वोपी है क्वारेन्टाइने चौपित तक सरकार पीसीआर याके मफैगु धयाचुंगु इले छु सांसद तेस निको खुशी तक पीसीआर परीक्षण यागुदु संसद मुज्या बोती दुथ्याइ लागि सांसद तेत कोरोना जाँच लागि पीसीआर जाँच याके मागु व्यवस्था संसद सचिवालय यागुदु संसद सचिवालय सांसद तेत आचार संहिता पितबिउसे सोनिग तोतेत पंगु ख तर सांसद त राहत युवनेको नामे जिल्ला थेंका वेगो हाक्न पीसीआर परीक्षण याकेको यागो ख मेखे सरकार क्वारेन्टिने दुपी फुक्क मनुया पीसीआर परीक्षण मयागो नेथंगदु परीक्षण या ल्या उपयावले सरकार कोभिड-19 टेस्टिंग या नुगु निर्देशिका पितबिउसे लक्षण खने मदुपिनेको पीसीआर परीक्षण मयागो नीति कागदु गृह मन्त्रालय वंगु बिहिबा सनिले विज्ञप्ति पितासे लकडाउन इले छुन कथया बोज्या क्वावसा खुसनिसे खुला तक जेले कुनेगु ख्याचो बिल गृह या उगु ख्याचो प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार जख व दे या थिथि सहरे जुयाचुंगु बोज्या पाखे या ताख वंगु बिहिबा बालवाटार जख जुगु बोज्या सलंस मेशागु बोती दुगु ख उमित छके छोयत पुलिस लधा कथिदागु टियर ग्यास तक केकल बोजा बालोटार जख मुखसे देया थिथि था पोखरा भरतपुर वीरगंज जनकपुर विराटनगर लिसे मेमिगु सहरेन जुगु ख बिहिबा निनसिया बोजावो सनिले गृह बिउगु ख्याचो सोइबले नेस बनिउगे जुलकी देयंग थुली तधंग बोजा यापि सुख उपि बोजा यापि स छुन राजनीतिक पार्टी या धया जुनावगु दु वा उमिगु छुन संगठन वा पुचा हेदु तर थुली तधंग छदि छप जुइगु बोजा सुना सतल थुफुख जनता दथुई तक गुकथा थिएन त अबले हेपी जोगु ख कि गबले लकडाउन दथुई देया थिथि थासा जामित गोनु तक न्यासेवना थगु गाउँ थाबा ल्याउगु ख उमित सरकार हे सुरक्षित जुइक छे छोया माला थका सामाजिक सञ्जाले सथोगु ख उगु हे सया छमख ईशान नि न्यादय ईशान फोटोग्राफी हो भिडियोग्राफी स नुगो कोसाम छम ल्यामम ख सामाजिक सञ्जाले थगु ना इ जगत यादिगु वेकल थगु थर तक तोता दिगुदु थर तल धासा समाजे पाकीगु या धयादि खास जिपी वेगुए थोख कि सरकार लकडाउन इले यागु जाखय चित्त मथ्यो लकडाउन पिप्यु हे चेनु दे थुंकल तर न कोरोना लोए मोमोजो झन दोलन्दो थेन नापनाप सरकार आरडीटी परीक्षण बन्दयामा सक्ष्यागु परीक्षण जुइमा लिसे क्वारेन्टाइन व्यवस्थित जुइमा दक्लेलिपा सरकार झिगु अर्बया हिसाब केने मफुगु वो
अपोहे भ्रष्टाचार यागुले सकल ल्यामत थथय न्यलचाका सतके क्वाउगु ख धयदि कोरोना पनेगुलिसे कजेका मफुगु सरकारी पलाखना नुगो मोचौपिस शनिबार माइतिकर मण्डला तधंग विरोध बोजा यात सरकार आरडीटी परीक्षण दिका पुवंग है पीसीआर परीक्षण या मागु क्वारेन्टाइन व्यवस्थित ये देके मागु हो कोरोना कजे कागुली झिगु अर्ब खर्च धला पिथने मागु खजुना नागरिक स्तर है विरोध जुसे वगुदु तर माइती घरे बोजा जुयाचुङ है इले सरकार कोरोना कजे कागुली आतक जुगु खर्च धलन पिथंगु ख शनिबार बोजा सरकार यागु हो या मफुगु जाय खे क्वागु ख बोजा ओपी मध्ये ईशान लिसे सु विदेशी हो झिम नेपामिन जोंगुदु आ उमित मा कथा कारबाही जुगु धागुदु कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसी निर्देशक समिति थौकने जुयाचुङु बोजायत ताकेसे संवेदनशील जुइत इनाप यागुदु थो इले हलिहे कोरोना महामारिया विरुद्ध लनाचुङु इले सार्वजनिक जाखे सरकार हो समितिया ध्यान वंगु सीसीएमसी विज्ञप्ति पिथना नेथंगुदु कोरोना पनेगु कजे कागु वासा याय लागि नेपाल सरकारले पाखे थिति खर्च जुगु फुक फाटबारे याक्ना पिदनिगुना समिति नेथंगुदु थौकने नेपाल यानाचुङु पीसीआर टेस्ट दक्षिण एशिया अपो देते सिबे अपो जुसान सरकार पीसीआर टेस्ट हाक्न तसा अफकेगु कोची थुङगु समिति नेथंगुदु कोभिड-19 या वासा यागु सम्बन्धी ज्ञान अनुभव थथवे कालेबिले यासे समस्या जेंके लागि पला न्याकेको आजो नेपाल इजरायल कोरोना योजना एनआईसीआई नि सोंगुदु कोरोना या महामारी पाखे बोलंगु लिचो हो या त वो मागु मेडिकल व्यवस्थापन लागि एनआईसीआई सोनागु इजरायल नीति नेपाली राजदूत डाक्टर अन्जान साक्य नेथना दिला वंगु ज्येष्ठ 13 गते इजरायली चुंगु नेपाली राजदूतावासे कजुसुई नेपा वो इजरायली चिकित्सक ते दथुई नेपाली अपयाउना चुंगु कोरोना संक्रमण कजे हो मोह याय लागि इजरायल चुलाको अनुभव तालको ख कालबिले लागि भर्चुअल टक जुखु ख तो समिति निगुली देया विशेषज्ञ डाक्टर लिसे विगतेगु थथोगे समिति देगुगु दूतावास नेथना बिला उगु समिति दथुई थथवे स्वपुतया नेपाय कोरोना वासा लिसे आइसोलेसन व्यवस्थापन तक ग्वाली जुगु आजु कागुदु सरकार कोजनातगु धेवा सिबे निन्यादो धेवा मोयना ओमनय चंगु नेपाली दूतावास नागरिकता नेपा छयाहेगु जुगुदु सुचाउ पिथासे दूतावास नेपाली हावे मधुपिन्त सच्चो छिन्यातका ओमनी रियल धाइबले नेपाया धेवा थ्यमथ्य सुई खुद ख दूतावासे थिथि माध्यम ना चोकातपी मध्ये प्राथमिकता लिथसे नापाङगु वेकेजा वैगु जुन 15 तारिख स सलाम एयर मार्फत जुगु याना को जुगुदु गुकिया भाषा छो छिन्यातका ओमनी रियल जुगु सुचापति धयातगुदु सरकार थिथि देश उद्धार उडान पाखे नेपा वे लागि कोजनातगु भा ओमनिया नीति न्यासौ चितका अमेरिकी डलर धावले नेपाया खुइछदो धेवा कोजनातगुदु उकी ओमन पाखे नेपा वे मधुपिनीको लागि दूतावास नेनु दुने मजिमगागु कोरोना पीसीआर विधि छला यानातगु नेगेटिभ रिपोर्ट नेवेत धागुदु नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वया प्रतिबन्धित पुच नेकपाय छम नेता येले लव व बमलिसे जोंगुदु वंगु शुक्रबार येला महानगरपालिका वडा नम्बर 11 स चोनीमा श्याम धाइम सानुराज बज्राचार्यता महानगर प्रहरी परिसर येला जोंगु ख बज्राचार्यता येला बंगलामुखी लिकसाय एकाछे त्वाल बमलिसे जोनागु पुलिस नेथंगुदु जोम पी छदया सानुराज विप्लव पुचया डीसीएम जुगुन पुलिस नेथंगुदु बज्राचार्य के छप पेस्टल हो सोंग सकेट बम लुगु ख आवैत मा कथा नेनेके जुया चंगुना धागुदु उगु बम वंगु शुक्रबार है डिस्पोज या थुंगुदु अथुगवाले पलख दिपाका दिपालिपा लसकुस आ हाक्न बुखे दुसे आ थुगुवाले पिनेदेया बुखे दुसे टेक्सास वो एरिजोना लिसया खुगु अमेरिकी राज्य अपयाउना चंगु कोरोना संक्रमित
अनया अस्पताल बेड जायावगु वो हाक्न चायाको अर्थव्यवस्था निगुगु झोया कोरोना महामारी या खतरा या त अफोकेगु रोइटर्स नेथंगुदु महामारी हाक्न बोल्ना उनीगु चुताल वंगु बिहिबा वर्ल्ड शेयर मार्केट तचुक क्वाहा वगुदु थुजागु अवस्था थया न्यो महामारी जुइथुंका मार्चे खनेदुगु ख थौकने अमेरिका थ्यामथ्या छिन्युगुली राज्य खनेदुगु संक्रमण या अपोगु ल्याख कोरोना परीक्षण या वैपि अपया वगु ची खनेदया वगुदु उगु राज्य अस्पताल भर्ना जुइ पिनुगु ल्याखे अपोगु लिसे आईसीयू या मगा मचान जुया वगुदु अपोगु संक्रमण या त वाचाको से ह्युटस्टन या मेयर थपी एनएफएल स्टेडियम या त अस्पताल हिके त तयार दुगु नेथंगुदु थथे एरिजोना राज्य न आपल ल्याखे कोरोना या लोकित अस्पताल भर्ना जोगुदु उगु राज्य या स्वास्थ्य निर्देशक थुगे वाले अन्य अस्पताल या त आपतकालीन योजना त सक्रिय देखे त वो आईसीयू या ज्या अपेके त धागु ख स्वास्थ्य विज्ञापन देश न्यानाचंगु बोजा थुकिया त तसा अपेके फुगले चुता पुंगुदु अथे अमेरिका या स्वास्थ्य विज्ञापन फया फतले मास्क छेलेगु नाप मोचुनिगु ले जुइबले न मुनु नाप तापको जुसा लोए मोया त ग्वालजुगु धागुदु वंगु निवातक कोरोना भाइरस या नुपी लोगित खने मध्ये थुंकाली न्यूजीलैंड भौतिक दूरी दे मागु सार्वजनिक मुनि जान चोने मुजु धैगु या त चिका बिगुदु अथेसा अझ विदेशी या त दुतिनेगुली पनाहे त गुदनी लकडाउन नंकेगु घोषणा यागु ब्याज होय त नोनादिसे प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डन दे सुरक्षित व क्वातुगु इले चोसान कोभिड-19 सेबे न्हया जीवने ल्याहामुनिगु ई मौनिगु धया दिला कोभिड-19 न्हया ई पाखे ल्याहामुनिगु अझ थाकुनी न्यूजीलैंड 25 मार्च लकडाउन लागू यागु ख थिथि तकियाना न्याकुगु लकडाउन वंगु छुदे न्हजग कोचागु ख न्यूजीलैंड छिन्ह्यानु तक सुन नुपी कोरोना लोगित मोलुबले लकडाउन छसुका यंगु ख न्यूजीलैंड फेब्रुअरी लिपांगु इले नाफा खुसी कोरोना भाइरस संक्रमण खन्दुगु ख थोलवे अपयाउना छिन्छसओ nye पेमत कथेन उपि मध्ये निनिमसित थोल्या मेमेगु देशबे तस्क मोख थोय न्हवनि से हे थो देश कोरोना कजे कागुली बालक पला छुगुले त धंगु ल्याखे लुए पने मला त धैगु विगतेगु धापुदु श्रीलंका या संसदीय निर्वाचन या तारिख हाक्न सोलाली छागु निर्वाचन आयोग वंगु बिहिबा नेथना बिगुदु सरकार कोरोना भाइरस या महामारी हुनी थहे जुन 27 या धयातगु निर्वाचन या त वैगु अगस्त 5 यागु घोषणा यागु ख कोरोना भाइरस या संक्रमण नेनावंगुली निर्वाचन या त लिछा मागु आयोग या अधिकार तेगु धापुदु कोरोना या लिचो या अवस्था या लि ध्यासा आ कोजना तगु निर्वाचन न जुइगु वा मोजिगु धैगु खे राजनीतिक नेतृत्व दथुयान क्वाति मफनी कोरोना पाखे तापासे निर्वाचन कोचाकेगु खे थुगे वाले लिपा खुसै नमुना निर्वाचन कोचाकेगु निर्वाचन आयोग तयारी यागुदु श्रीलंका आ कोरोना भाइरस हुनी झिनछम सिगुदुसा निदोम सिबे अपोमेस्त लोचके धुगुले निर्वाचन या मफिगु अवस्था दुगु सरकारी अधिकार तेगु धापुदु श्रीलंका थौकनेन चानासिया लागिन निषेधाज्ञा आदेश लिसे बन्दा बन्दी या त क्वातुका हेत अगुदु बनिको लचिलिपाजक हाक्न न्याकेको कुत जुइगु देशे वे मौदुपे विदेशी पर्यटक ते त अगस्त 1 तारिख तक चाहेलेगु उज मबिगु न धागुदु आ पिनिदे बुखलिपा आकाशा दुस्वे छिनसोकोगु दक्षिण एसियाली खेलकुद सागे निको लुया तकमा त्याकादिम मन्डे काजी श्रेष्ठ पुलिसिया ड्युटी ना चंगुदु कराते पाखे निगु लुया तकमा त्याकादिम श्रेष्ठ लिसे हे उगु कासा लुया तकमा त्याकादिम जुनी राइन ड्युटी हे खटे जुया चंगुदु निम हे नेपाल पुलिस क्लब नाप सपुदुपि कासामे पिख कोरोना भाइरस महामारी कजे कागुलिसे पनि लागि निम हे प्रहरी तालिम केन्द्र महाराजगञ्ज वंगु बिहिबानी से ड्युटी खटे जुया चंगु ख ड्युटी खटे जुइबले आनन्द वो छाकी थजागु देशे थाकुगु इले सेवाया दोगुलिसे सदा जनता नपदु दक्ले नापा जी पुलिस ख अनली कासामी मन्ने काजी वंगु मंगसिरे जुगु सागे करतया एकल काताओ टीम काटायना निगु लुया तकमा कयदिगु ख थथे जुनी पुलिसिया असै ख वेकला उसुपाखे nye खुगु केजी गेसु पुचले लुया तकमा त्याकादिगु ख सरकार कोरोना हुनी कासाया ज्याख दिका हे तेगु कोची थुंकाली कासामी तेगु विभागीय ड्युटी ताखकुदु नेपाया लागि अन्तर्राष्ट्रिय तकमा त्याकोपि अपोधै थे कासामी आर्मी
पुलिस हो सशस्त्र प्रहरी से दुथ्या थोया न्ह थथे स्वापुदुपे कासामितन ड्युटी खटे जुगु ख झिनसोक तकया त्याकामी युभेन्स कोपा इटालिया फाइनले थेंगुदु वंगु शुक्रबार चाने एसी मिलान नाप सेमिफाइनले निगुगु लेगे गोल मुजुसे जोलिनजोले दिउसान इभेन्ट्स फाइनले थेंगु ख थोयान हो इभेन्ट्स नापांगु लेगे मिलानिया खेले छगु छगु गोलिया जोलिनजो कासा मितुगु ख ओगु कासा यागु अबे गोलिया लब कासा इभेन्टस फाइनले थेंगु ख वंगु शुक्रबार टुरुनिया कोरोना भाइरस हुनी खाली स्टेडियममे जुगु कासा रोनाल्डो पेनाल्टी मिस यागु ख आ उपाधिया लागि इभेन्टस नापोली वा इन्टर मिलान नाप कासा मिथि थौया त सक्ता बुख थनेको चागुदु छिपि मेगु बुखे नापलागु जी जिपि सक्ल पुचाइ त उजम बिया दिस सदा नेपाल च्यानल सूचना दिस